Morning guys, ya melaku maring wetan sepur guys. Biar iki dalan iki maring sekolahanku biyen SD ku guys, kengetan terus. Guys sing ana mengkrok ya. Iya gue guys. Lewat piana guys. Jembatannya guys, ini guys, saya mendaftar sekolah guys. Ini buku ya, guru udah ya. Rumah tingkat guys. Gurunya kayak gugur lah. Jembatannya guys. Jembatan si menghubungkan Bajing Kulon karo Bajing Wetan Gedawung arah Kroya guys. Nah karena jembatan kia lebih repot maning guys, nyabrangnya tuh kono nggon Gili Kulon guys, Wetan. Maring Kulon guys. Oh jembatan guys. Kelihatan guys. Wetan Kroya. Iya pada goes guys. Oh pelayang guys. Arah Gedawung guys. Arah Bajing ya kan. Lurus bayangan guys. Arah Bajing. Kono mah kosong guys. Kono mah kosong loro gue. Sing jare konon katanya gue angker guys. Rumah kosong loro gue konon katanya angker. Wong sing ana nang kono jare ora betah kae. Angker kae. Umat cilik tapi angker jarene gitu. Gue maning ya gue. Gue pada bae angker guys. Angker. Angker gue nang kono. Tembakan ngene ratih gue rias-rias pengantin yang kono gue. Karangan kosong. Sepi guys. Oke ngene Pak Nano ayam guys. Mie ayam enak guys. Pak Nano iya. Jago apa kayak? Oke ini Bu siapa lah? Guru ngaji guys. Jadi ini kayak guys, ini Pak Muklas guys, musolane Pak Muklas guys. Jadi wingi terus direnovasi, terus direnovasi jadi guys.